Yaro yautrai. Ko himen kopera bayit hautrai Jesus Christ. Hakeneka jinkren ngakoban hikai but pen snow tu yapi. Shapanka jinkar dor jonka indulgence hakabala. Ka indulgence kabangi om kalong ka jimpen jem pura ba jimpen jem barit kabangi yo na kabala. Ka indulgence kabamud kalong ka jing lai lui na ka jim penshitom shipor haba baro ki bange ki habanyai lemba. But kabangi krensha pangka neka indulgence but ngakwa ban hikai yapi hakano ka dur bangila ben yo man ya kaneka jim penjem pura ne jim penjem barit lemba kabala but gisnubutu ba man paiwe ki don haki yaki pop but niyo jimma yaki pop lemba ka sacrament jim penyasuk Henry what hadin ka sacrament jim penyasuk ni don ki pop ki badang sa namar ka jingle jungi yaki kam ki bangile but ni don kam ban snobutu but pidiyan yaka jing isine ka jango balai yaka jing ma pura ka jango balai lemba kane ka tolong jonga jingaye kabagidon haba ujisu ula krensha ka Faustina bakui ula on ki pop jumpy kilong tang kum gi sanyum bad ka jingisne jonga kalong kum ulum bahe bad lum kaba kenjang bad hakamat une ulum kenjang hakamat une ulum ba ki pop jumpy kilong ki bare bad kumjuru ula hikai yaka Faustina bakui ba Yaki pop jongi kilong kum ki wadoi kabatoi shaka duriyaw. Ka duriyaw kalaban padiyan yakino kino ki wadoi bad kanum slay. Bad ka jingisne jongo balay kalong ka duriyaw ba hakamat jongi kohimen kopara. Bad ngidon kamban turno shaka ne ka jingisne ka jongo balay Kalam ting, kalam artating, kalam kinrandin, ngide balong ki baslor, but ngidon ka tolong jong kane ka jinga tolong jong kane ka jingisene kabangila banyo na kabalang bakuy, ngilaban nong na kabalang Catholic, nama kabalang Catholic, kalong ka tolong. Pura jonga jinga eka jongo bale jingisne ka jongo bale bade lemba ka balang nginang yo ya kane ka jimpenjem pura jimpenjem barit bad ngin salong kikun ke balay loy bad ngalakran happy ko himmen ko para ba kumno ngilaban yo ya kane ka jingisne but kumno ka balang kalayo man ya kane ka tolong jonga jingisine tolong jonga jinga but ngilaban no haka balang Catholic ngidon ka tolong spa mensium kay ka tolong spa mensium haka balang Catholic kumno ngilayo ya kane ka tolong spa mensium nagavenda jongi kalong lemba lai tilli ki tolong ka tolong bandingkong kade ka jingsha shitom ba ka jingia ka jongu Chris but ka snam jongu Chris kayam hakama tubale nagavenda malaki nompo nanda ya ka tolong ba ar jong ka neka tolong spa mensium kade ki kam ba ki jingia side Jongka Maria Teisoti. Ya ka tolong balay kalong ka jing tuway bad ka jingasay bad ka jimba mensiam jong girikoy jong ka bala.
Kintup ya baro kine kilai tili ki tulang ni kon bakide ki tulang spa mensiam jongka balang katole. Uno uberiu kano kaberiu batur syakane ka tulang spa mensiam jongka balang katole. Kin sayo ya ki jimpenjem pura baga jimpenjem barit naga benda balai luit nakane ka jingpen tom shipor ngala karan shapi kae ka jingpen tom shipor namar shisin bangila de pla ki pop shisin bangila yo jingma lemba ga jimpla pop naga sendu pla pop kadang sa yaki jingle yaki so jonga jingle jongi ha uta uwe pat ne hakama to blay. But you don't come and trace it up, but penpiang nagabenda kani. Lese ko himmen ko para, ninsanang light luit, na kaneka jimpen shitom shipor, habang iyo ka jimpang kabajur ha ka jingim chongi. Lemba kata ka jimpang kabajur, lemba ka jimpan ma, lemba ka jingkala kabamud, lemba ka jimpan ya ka jingisne chongo balay, ngin sanang yoro ya kaneka jimpenjem nakita ke jimpenje tom shipor hendrai bon ki brio kimji yolan ha kaneka do wat ki brio ki bayo jimpangaru lese kimju kain ha kata ka dor ban duai ha baki don ha padege jimpang tengi don kam ban duai shirhem bangindo biyo ya ka jimpenjem pura ba jimpenje tom jimpenjem barit namar habang ikran syapang kaneka indulgence ngidon artili arjait ki indulgence arjait ki jimpenjem pura ba jimpenjem bari mano palabanai hangi ya kaneka jimpenjem halor kayeka nongerim nilaban yopediang ya kaneka jimpenjem ko himmen ko para haka gospel jongo Matthews kabak kat Henry kat kendai ujisu ula ai bor yawu Petrus bakui upa bakui baningkong jonga balang haka ba ongkum ne nganai happy yaki shabi jonga hima bane kat yakaba pinte haka perte la latte ha benenguru but kat yakaba pinlau ha kaporte la lau ha benengoro ko himmen ko para kane kalon ko bor kaba ujisu ula ai hau Petrus shwa ba unya kaba mod ujisu usnawu to shaikada ha ka balang yan sadon kane ka talam ba mensiam talam spa mensiam nagabenda jongi ivei pa ivei to mano balaban penbana ya kaneka tlams ba mensiam nagabenda kibriyu kade kabor jongga bala kamdame lemba upa bakui ulaban penbana naki posha ki pot nagabenda ki jimman doi jongga pait ba bakindo biyo ya kaneka jimpenjem ba nilaban sngutu nimlaban tid ya kaneka jimpenjem hakano ka dur ngimla ban tid ya ka jimpenjem da ka pisa ka tingka hendre kaneka jimpenjem kadon haka balang nagabenda baro kiba pendon kam ya kaneka kabuk siar kaba ka balang ka terwa hangi lada pekin mau ha usnem jonga jingisne jimble Bad utra uppa bakuin ula penbana hamal ki diocese ki don ki imane bad ka kardop jon ka jingisne bad baro ke bala tur lemba ka kardop jon ka jingisne kilayop pidiang ya ka jimpenjem pura kabamut niyolut ya ka jimma nagabenda ki jimpenje tom shipor barok away jimpenjem barit kalom lemba ki kam isene lemba ki jingduai rosary kunda terter ngilaban yo yakane ka jimpenjem barit but yakane ka jimpenjem pura ngilaban yo
kamdame ha ubanai November habangi shimmenda yaka mas bakoi nagabenda banduai nagabenda ke balaklan ladangi tur shakino kino ki imane banduai koppa jongi bad ngange kila nagabenda ki jingtumu jonki baya kinsa yoru yaka jimpenchem bad ngidon kamru banduai nagabenda ka jingtumu jomoppa bakoi Ngilaban yo jimpenchem pura habangi duai yaka lindi dimpana bad ni penkutro daka baduai nagabenda ka jingtumu jomoppa bakoi But minda usnem uppa bakoi ula kularru ya baro ki baduai naga ya ka jingisne jimble naga benda ki buryu bashitam but ki baya nama ka corona ka covid-19 kinyo jimpenjem pura but kumjuru habangi shimmenda ya ka annual retreat ya ka retreat shisin shisnem kumbalaisni but laisni but sausni kumda ter kinsayo yaga jimpenjem pura lada pishimminda kano ka inner healing retreat hakino ki retreat center pinsayo yaga jimpenjem pura na baro ki jimpenchitom shipor haba pi tur hakine ki por joga jinkan mau yaki bayam Hadu Pratarik November Ladapin Labantur Shakino Kinoki Lungjingde Batpi Duai Koppa Jongi Bad Ngange Nagabenda Ki Jingjatai Mensiam Jongi Baya Pilabanyo Yaga Jimpenjem Pura But hakaneka do ko himmen ko para habapi pule yaka Bible shittanganda pilabanyo jimpenjem pura kumjuru lada pilaban mane sacrament shittanganda pilabanyo jimpenjem pura habapi duai lang baro shing shisem yaka jingduai rosary pilabanyo jimpenjem pura ko himmen ko para kabalang katerwahangi yakaneka tolong jaga jingaye ha bon girukam bon ki brio kimbats ngautu yakaneka jingaye kabadon ha kabalang katole bon ki brio ki immatla namarba ngimbats ngautu kaye ka jimpenjen lesengi dakin mau ya baro ki jingya kulmar kabalajia menshua henry ko himmen ko para kalalong tangga jings ngautu bakala Henry kabalang katarwahangi yaka jingae kinangba nginduk long ki kun ke balai loy but kumjuru ko himmen ko para ngidon kamban duai nagabenda ki mensiem hading penkoi habangi shimmenda yaka mas but ni duai hagini ki por jaga jinkan mau eat yaki bayya habangi duai kotrai to ayaki yaka jingchatai bamjukut habane kinsayo yaka jingpenjem pura ngidang yarap yalade ni yarapru yaki weu haka juka dur ko himmen ko para ngidon kamban ngabutu kumno ngilaban long ki barispa mensia kumno ngilaban long ki ba penrispa yalade kumjuru ni penrispa yake mensiam balakhalat napadeng chongi bad kadba ngidang penkre benyopidian yakaneka jimpenjem pura ngidon kambans ngavutu hakanoka dur ngadeban penkre yalaka mensiam upavakoi Paul 6 Paul bahindriu hakawe ka document kabakerteng Indulgentiarum Doctrina Ukrainshai kadar hakano kadur ngilaban perlai loy yalade naki popbaro naki jimpen shitom shipor kito ke bala pilaban pule yakaneka kod kabakerteng Indulgentiarum Doctrina bapindukam ngabutu yaka jinkardor jonka jimpenjem Pinduk ngabutu shaikada hakanoka dur pideben penkre yaka mensiam jompi nagabenda kaneka
ka kambakarau kabaka balang ka terua nagabenda jungi ive pa ive banlong kiba koloi ban pediang yakane ngide bandon haka jinga ngide bandon ka jinglong jong ka jinga kumno ngilaban im haka jinglong jong ka jinga ngide ban pla yakipop habange don jing tumu banduai nagabenda ka jimpen jempura ngide ban pidiang ro ya ka communion bakoi but ngide ban duai ro nagabenda ka jingdumo jong upa bakoi but ka kikai ro kane ka jimpala pop kalaban yaine hado prasni hapateng prasni pide ban duai nagabenda ka jimpen jempura but kum juru ko himmen ko para lemba ka jinglong jongga jinga lemba ka jinglong jongga jingkui pilaban duai hakano kano ka por nagabenda kaneka jimpen jem bad ngilaban yopediang jimpen jem tang shisni ngilaban duai manga kabamol mangasni lada pilong ke baduai mangasni yakalende depana pedang yopediang nagabenda ake pop ki sang jombi ya ka jimpen jem pura bad pin solong kam jan badu bale pedang pen kre yalade bandup lai lui naka ding pen koi namar ki basakut haka ding pen koi kalom namar kileyap haka jimpen chitom shipor lada ngiko banlai lui naka jimpen chitom shipor kade ka por jongi ve peve kade ka pali jongi ve peve nang pen kreya lade bandup longki barispa mensiam bad haba pitur shaka yimene parish chombi haba pitur shaka sniborom parish chombi daka chingariyo bale daka jingit yawunong da jonga parish pensanam yoro yaka jimpenjem ko himmen ko para kadon bon ki rukam kabangila ban yopedian yaka jimpenjem pura haka jingim ka jongi tolong bakaloi ban treshitom nangne shakama ban penjana ya kamensiam jombi ban penkoi ya ka jingim jombi bangin dup long ki bala krelupa ban poi shawutrai da ka bakijit yaka tolong spa mensiam jomga balan mangasni manga kelemar ay uble unang penkreyengi ay Jesu unang persadiyengi ay girikuit kinang yasay nagabenda jongi bangirong in kalalong kung girikuit haga jingim ka jongi kotray Jesu menang yarap yengi ivay pa ivay ni kibat talot banang treshitam ban penchana yaga jingim jongi da kaba pindon kam yakalat ban light luit naga jim penshitam shipor lemba ka jimpen jem yarap yang ikotrai mangilong ki bakui ublay badan bor baran karkuyepi uppa barukun badomensi yang bakui amen.